Ba, anak, ing bawat netong kaya katamo at inyang pamiyayaliwa at intang sariling lagyo. Miyayaliwa ing kaya katamong talento. Ali-aliwa rin ing buritamong gagawan. Kilisyon tamong ngeni, panigaralan tayo nung makananumepang apagaling kaya kang sarili. Pwede mo lang alinang din kaya kang kakayanan, interes, at talento. Manakit kang paralan para apalawak mepa ing kaya kang belwan at agamit laking kaya kang pangaldoldong pamibiyebe. Banta, apagtagumpayan me ing kaya kang layon kimbier. Ngeni, umpisan tane ing kaya katang lisyon. Pakiramdaman tayo nung makanano na yung ipakilala ning anak ing kayang sarili at sabiana ing kayang buri at aliburi. Subukan, mas akilala kepa ing kanakong sarili. Yaku iana regala, 5 na kong banwa, metong kong babae. Ing buri kong gagawan, susulat. Ing buri kong kakanan, prutas. Ing eko buring gagawan, makipate. Ing eko buring kakanan, chichirya. Ing idolo ko, iima at tatang ko. Ing talento ko, teterak. Ngeni, ika naman ing sumubok. Ipakilala me ing kekang sarili. Malyari kang pasaop kang ima o king kekang tagabante. Tukyan niya mo ing makatuking panyalita. Sagutan tala, ding makatuking kutang. Nanulareng bage aburi mo. Bakit mo laburi? Nanulareng bage na ali mo buri. Bakit ali mo laburi? Bisa ka bang gawang mas masanti nga bage? Nung agawa may ni, magaling. Dinanda kang meto nga star. Tuklasan. Pilinan me ing pekaburi mong laging gagawan. Atin kong mapilan alitratong ipakit. Lawen nyo lang masalese. Sabyantala ding gagawan daring at tsuking litrato. Mamili kang metong nung sano kareni ing buri mong gagawan. Magkanta. Mamyalong. Mamilang. Kakawe. Tutugtog. Magpinta. Teterak. At mangule. Sano ing pinili mo? Nano ing aburi mo kaniti? Nung agawa may ni, magaling. Dinanda kang meto nga star. Tanda na niyo, anak.
Dakal kayo agyong gawan. Agyo mong magkanta, tumerak, mangule, at aliwa pa. Kailangan mo mong manyad sa kingkek ang pamilya para apaunlad me paiti. Magsilbi ka ring sumubok ka ring aliwang baget na buri mo pang gawan. Siguradong mag-enjoy ka kareni. Basta palagi kang magsani, siguradong magi ka pang mas magaling. Agyumay ni. King metong amalinis papil, gumulis kang adwang bage na buri mo. Halimbawa, pwede kang gumulis lapis nung mahilig kang susulat. Pwede ka rin gumulis bola nung mahilig na kamang mag-basketball. Kaya rin Anita, kulayan me ingke kang drawing. Agawa me bay niye? Magaling. Dinanda kang meto nga star. Nano ing abalo ko. Sabyan mula ing pakibat karing kutang. Nanula ding adwang bage na a-enjoy mong gagawan. Nanula ring bage, aburi mong apanigaralan. Nino naman ing makasaup ke kang apanigaralan iti. Agawa me bay niye? Magaling. Dinanda kang meto nga star. My notebook experience. Kumakaulit lapis, papil at pangule. Gumulis kang bage na buri mo talagang mikaatin ka. Halimbawa, bisa kang magka-cellphone para agamit me king online class. Igulis may ni king malinis sa papil at kulayan niya. Agawa me bay niye? Magaling. Dinanda kang meto nga star. Kagaling da talaga rin nga nakarene. Ikayungan atin kayong star. Sana dakal kayo abalo king kaya katamong meging isyon king homeroom guidance. Tandaan yung masalese, ingke kayong kabaluan, ingke kayong gintong kayamanan. Dakala salamat king pamakiramdam. Hanggang king tutukita ang lisyon,